bolsun dep kılıç taktı mı canına, kırk yiğidimi tabaladı kıranı menini bağıma, kırılışar jomulsa şat ömürlü carım bol şamçırakta canılan gülükümenen yaşarıp gümbaları atalım bilip karı caşımız bir kumarga bakalım Adil Kazım Aykezge жана жеке ишкер районубуздун ардактуу атымы Автомобиль Айkezge терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай чыган инсандар көп болсун жерибизде. Опмайда топондору бизге пайда, эгиндери sizge payda, topondoru bizge payda, azabatlar eginderi sizge payda, mayda mayda maydalay bassan good.